All right, how does one level up steak and eggs? Well, a 3-pound ostrich egg and a 7.5-pound caveman steak from Mesita Market. Yes. So we got to add some flavor to this because that's 7 pounds of beef. So a little bit of a binder because we want this flavor to stick. So got the organic salt from Redmond. Get a nice layer of that on there. I'm going to go with the coarse kosher salt. Coarse is good for meat. If you think you put too much salt on something, you probably didn't because this is 7 pounds of meat. Make sure you get that salt on there and nicely layered. Going to go with the meter probe. Looking for a medium rare. Going to pull it at about 130, 135, hot and fast. On the timber line at 375 degrees. Going to flip it a few times and finish it that way, and that is it. While that's going, I'm going to prep my ostrich egg for my sunny side up egg. So peeling the top off. You guys seen me do this a million times. One thing about an ostrich egg is I'm not a fan of the egg white. So I'll leave about half of it. So you got to pour it out little by little. If you try and pour it out all at the same time, it'll rip that yolk and you won't end up with a sunny side up egg. You'll end up with one massive scrambled egg. So lots of butter, medium heat because you don't want to cook it too fast. I'm going to cover it up so it'll cook the top, and then there's a perfect sunny side up egg. Now get back to the beef. We're just flipping this a few times. This steak only took about 25 minutes to hit the medium rare that I was looking for. Check that out. About a 15-minute rest is all I really need on this. And there we go. Now to transfer the egg and finish this off without popping that yolk. So I want to make sure it's perfect, and it is. Get some of that Redmond finishing salt to level that flavor up. And now we're going to get into the steak. We've got a nice rest on it. Did the meter probe do its thing? Of course it did. I hit my perfect medium rare. Look at this steak. Mesita Market, always next level. So, got some pepper, but who's going to finish this in one setting? You're going to do a 7.5-pound steak with a 3-pound ostrich egg. Look at this dip. People ask, what's it taste like? Egg white, not so good. Egg yolk just tastes extra buttery than a chicken egg. So it's actually really good, not gamey at all. But yeah, did I crush this? Maybe on another video, but send it down the hatch, get a little drink, and just get back into it. Let's freaking go.
Bugün biz de palav gittik. Нарежем мясо. Нарезали мясо на крупные кусочки. Эй, как ты режешь? Базара нет. Курдюк. Сығырмай. Мақтамай. Обжариваем курдюк. Бисмилля. Закладываем мясо. Sarı sabız. Кызыл сәбіз. Кладем нут и изюм. Су. Замачиваем рис лазер. Зира и соль. Посмотрите, какой зирвак. Казахстанның таулары керемет. Промываем рис. Закладываем рис. Брат, а долго готовится? Пока не приготовится. Бисмилля. Перемешиваем рис. Плов готов. Мастер-класс, как кушать плов. Бисмилля. Ben bilirəm sənin kimi yoldaş tapmaq çətindir. Məhəmmədin yoldaşıdır, əzminidir, mətindir. Biz dost olan axıracan bir olan. Həyatda bir yol götürək, sənətdə əl bir olan. Adın nədir? Züleyha. Aşk olmaz sən ki. Yok ha. Ben semirəm hərdi başı təmələ yatan kişini. Ben semirəm hərdi başı təmələ yatan kişini. Adam gerək namusuyla başa verə işini. Əlini ver məncə budur sənlə mənim məqsədim. Sənin kimi üzü yox. Mən dünyada görmədim. Adın nədir? Məhəmməd. Söz mü sözdür? Əlbət. Ben semirəm hərdi başı təmələ yatan kişini. Ben semirəm hərdi başı təmələ yatan kişini. Adam gerək namusuyla başa verə işini. Əlini ver məncə budur sənlə mənim məqsədim. Sənin kimi üzü yola. Süper. İkisi bir boyda gezen gözeller, ikisi bir boyda gezen gözeller.
Oynamaqarda süzən gözəllər, oynamaqarda süzən gözəllər, hər sözə bir söz düzən gözəllər, adı dillərdə gəzən gözəllər, hər sözə bir söz düzən gözəllər, adı dillərdə gəzən gözəllər. Eyvana çıxdım, gördüm yar gəlir. Eyvana çıxdım, gördüm yar gəlir. Dağlar maralı, o maralı gəlir. Dağlar maralı, o maralı gəlir. Əyninə geyib xara şal gəlir. Yanağı üstə qara xal gəlir. Əyninə geyib xara şal gəlir. Yanağı üstə qara xal gəlir. Salam aleyküm.